a i možda i uključenost u prirodu koja ima svoju estetiku. Molim vas, nebo, more, tamo, određen tonalitet. Šuma, zemlja, šuma, nebo, određen tonalitet. Beli oblačak koji sluti lepotu, osveženje, sivi oblačak koji preti i crni koji je zla slutnja i kazna. Sve je to prirodna estetika. Nimalo slučajno, dogodila se religija koja je u prirodi našla svoje jako uporište. Religija koja je, naravno, kao sve drugo, morala da ide od imitiranja do svođenja na isto, na znak, na postojeće. I zato, nimalo slučajno, mi ovde vidimo ne imitaciju prirode, nego apstrakciju, znak, ikonu prirode. To je to. Estetika religije prirode. Ovde je upravo pred nama. Možemo da se setimo, da prepoznamo Jovana Bijelića, prepoznamo mnoge druge, ali nećemo smeti da zaboravimo da je gospodin Vladan Terzić, pažljivo proučavajući i sebe i ono što gleda, doveo svoje viđenje u likovnu celinu, pravu, divnu igru, gde je ono moguće to. Ne ogledalo, ne imitacija, već čovek koji misli, koji osjeća i koji ostavlja svoj beleg, svoj beleg. A taj beleg, pogledamo se, niko ni na koga ne liči. I ova slika, i ovaj pejzaž, portreti, trenutaka prirode su upravo to. Prosto došli. Estetika religije prirode. Ja toliko, a ne znam šta će gospodin ministar Dragan Karađorđević. Poštovani prijatelji, dobroveče. Ja u sebi imam dosta užičke krvi i mislim da je mnome ovladao užički mentalitet, iako sam rođen u Banatu. I gledajući svo ovo mnoštvo boja, na neki način opkovava me seta. Jer ironijom neke sudbine, na ovim prostorima koje oslikava Vladan Terzić, sve je više boja, a nažalost sve manje života. Kako je to moguće? Nisam godinama pohodio Zavine, odakle vodim poreklo. Moj otac je rođen tamo, zbog ratova i nekih drugih gluposti koje su tutnjale ovim prostorima. A onda sam se vratio od Perućca u Staru, znači onim putem kojim je Drina potekla, odnosno krenula uzbrdo, na takav način ostvarila proročanstvo čuvenih Tarabića, do Mitrovca na Tari i još 10 kilometara gore do Zavina. Razgovarao sam sa gorštacima o mnogim stvarima i o mnogim događajima koje sam ja propustio, a u kojima su oni učestvovali. Pretpostavljate o čemu je reč. Pitao sam naravno za one stvari koje sam pamtio iz svog detinjstva. Ima li medveda, ima li vukova, ima li lisica, gde su mlade čobanice i čobani? Rekli su mi, nema ih ili ih ima vrlo malo. Zašto nema medveda, zašto nema vukova, lisica, zašto nema života? Zverinja nema jer nema hrane, a hrane nema jer nema ljudi, ali je sve više boja. I sve te boje pohvatao je Vladan Terzić. I zato se one roje na ovim slikama, a ja vas pozivam i molim vas da možda već ovog leta krenete put Drine ili bar od Bajine Bašte u ove užičke predele, da bar na takav način bude života i bude radosti. Ja ovim slikama vidim tugu, ali ako vas budem video tamo, vidjet ću radost. Hvala vam. Ja ću samo kratko da pozdravim sve, i moje Užičane i moje Beograđane. I drago mi je da